So, ibang watakong katail, wiwia isak silu, kodilele isak bayo, ibang ko saya tuan, igos ko saya ngapan, wiwia study choro, wiwia study ki manamanan maran Jesus. Apan so may mer panangay kapakap, kasaliyan niya wiwia isak silu, o isak bayo, ori may bang watak. May bang watak masani, wiwia isak silu, pa isak riyaw ko di bang watak. Niyang Paul o Barnabas, aramasal sang nansinako keo, aramasakan oriluke ira, en bilproto, nuranen sapat kukudo, o prom pataki yung rail tuan song pukat. Murin aramasoko armasal sang nimitungo, men sus totoya, o bilmen liki totoya, me wukiyang palian lamalam, en men sus reap itawenla. Okay? Reap itawenla Paul o Barnabas. Wamparano ko ari gasayang rail o kangongekin rail en kin lalapatata o mamorki Kalahngan Koht. Okay, mamorki Kalahngan Koht. Ya Kalahngan Kohten makabanti patail kan. Mamorki makabantib makomyongo ya lesanga Jesus Christ. Pauli Barnabas ira orakin Jesus Christ. Ira koko sili patabatang rongo mawan Jesus Christ o mensus ko. Mensus Jesus Christ mensus. Apan so me chapta ya patabatang wing God rewang sili prestula mayang me masayaw mo. Okay? Nirail bukan gogop kang go batar me euran masayaw bang godo. Apan so me Jesus Christ revealed to them kasali yang rail me imo rachoka melele rakilang tiyang yamuan me got mawa bang sa Nazareth rakilang tiyang awasa rakilang tiyang kay tegi na Mary so sa rakilang tiyang ababa nono. Okay? Jesus Christ ekachto yara masala ekoirta etuetra baba sosep carpenter man song yum abelel time in court ang kasaleta sabol mapekere ore jeban watak story in Jesus yangi warongo bataki rail barsilu mona lobula kaya so me son baptized and Jesus our cousin, a young domon Jesus. O ye batapatak yung ramas kolula o wuli akap sign na ray kolula rakola baptized la. Son katete yung ray muri aman bango do la pasangiya abang baptized kung kumail siniya yung ngayon sarawi. Okay, so son a young domon Jesus kawewe yung ray ler Jesus. And so met son kamala Jesus wrong story na kamalao yan sa with Jesus sa chapieta sa bulma ministry. Okay, so wasama kita iyo wata ka. Ako sa saya manaka priya mana ra story. Tuwar na rapil kaloka meligi kan is meligi. Gentiles men sus o meligi kan. Men sus kan Israel me way pilipil. Up yet, and some masayaw, kotto, rasuik, por mimina na railana pa iuyapa. Okay? Remina na peliang kosonet. Kosonet yung got, o bilpena ray kosondikan. Ransa me Jesus porta, patabatang win court, okay, tamale. Palilaw so, rawiwi religion. Okay, rawiwi sarawi. Apon sa wakamor parailo. Exactly, te ita mawiyawit nan rampukat. Mepit komo yongoy. Kitrak tape sabal makta maidon Jesus Christ na tail more. Kitala ruya patabatang kipatakin Jesus. Uya ban Jesus. Ame totoya. Meso tape sabal. Rabang wiya yung kital sangon mokit kamete mi wiya watakan sawat. Okay? Uya mok din ana bay uya pa men susaka me soy kala
the dog in Jesus Christ, the batak in Jesus Christ, So, Morena Ramasoko, Armosel Sanger ni meetingo, men sus chotoya, opil men liki chotoya, me wokiang palian lamalam, and men sus reap itawenla, Paul, o Barnabas. Chaman, kosa yame, railkin yang men sus ako, apan sa me Pauli Barnabas ko to patak. Rail yang alarmo. Okay? Rampukat armas kui kalok selir armas bantak. Amen ya palien la malamen. Ay mi men kosoya. Tamo Paul I Barnabas usapol men Jesus Christ. Warongo ye patabatangi. I me komo yo ngoy. Pan bu ye patabatangi. Answer what? Anyway, pan watakala po yan sansal. Wan baron ko are kasayang rail o kangongeyang rail en kin lalapot o mamorki Kalahngan en Koht. So mi kasi idayo Kalahngan en Koht. Kalahngan en Koht ye ngay sarawi. Kalahngan en Koht ye count Jesus. Okay, rawi rail wiya pa yana pa. Aray kosan di kosan net. Nanantin pungla mong Koht. Kauna kachkito Jesus yet come out per mile. Okay? Teton rail mirna ni rail pukang kukop kan masayaman pangkoto. Apoy ki rail tetong ki rail ano pa uya pa rail maliel rail palian. Dame kapay. Makotong rail. So dame Pauli Barnabas uya kang kakela kayong rail me kamelele rail laro ye yang rail te itawen rail la. Ren lolopot, mamor ke Kalahngano me yeyi ipsapal ren Jesus more cup mengen sarawi kau iratik paisak payo ane karyawan ranen sapat karanyang aramasakan koros me minan gani mo pilgoto poranyang rong masanen kauno. Okay? Ranyang ro masanen kauno. Ansa mesegong kukuseli. Asa wawaseli masanen Koht. Okay, baninda. Wait, as is a masanen Koht? Kitamangi masanen Koht. Traasa masanen Koht. Nipena chamatawa magtraasa magchastrip sa pal. Chakakwatagap just opolan mamorki. Okay, chakakwatagap chabisutuno kamelele. Puegi mamorki o kamelele e gosang ren kauno e uya Kalahngan yo I karabawo makomuyo ngoy ban pilikita tran muitong Jesus Christ ang gachlona na tramong yung o kaunta tramor o gitangak kamelele en miya poson miya gachangay budire tail rajutu paisak lemao ni men suso ko ar kilangata pokono Reap trukila peirin. Iraila palianda tama Paul kin kosoya. Ora kin kasuwe. Okay, kasuwe wat ki recheck. Loka yang wai recheck. Kilang tiyangi, paliani. Ismecha watanga. Arama sa kayo mamumumoy sarawi. Apsa sa Koht. Okay, restyomen alita patakin kauno. Restyomen alita patakin Jesus Christ. Ais manaka priyamana Pauli Barnabas ira sabolaman Jesus John Patak. Okay, rakuko sila patapatangi rongamawang Koht through Jesus Christ. Puinang ko sonat. Puinana na pa ibuya pa. Rawya palpalian kang rong. Okay, kang kaprayang. Ni mensuso ko ar kilangatap to kono reap trukila peiren. Iraila pelianda tama Paul kin kosoya o kin kasowe. Okay, pelian sili. Ais Paul. Paul I warakin Jesus Christ. Okay, magarada makchalam ke Koht. Chabang wang ke Jesus Christ. Jesus Christ masanin nansoni sak payo wano ngoy meal. Ngoy me melel. Ngoy me more. So ta makakola rin sa may masatokotore. So Paul
Iaman mensuzaka. Iaman yang arail me kun wawid ki arail wiyapa mas up Jesus wa wrong and so we Saul we experience me at wrong Jesus. Murin Jesus a pola magchewo ki story ko ko la Damascus pabangolan kamaselio salieti so long kan medi da when Jesus Christ maraini ko sang nan lang kareta pop sampon wara os okay maskun laran silu and so encounter lo kaya wayo encounter to tuwang count Jesus and so me rongilo Saul tama ko uyayang na yaramas okay I sapang he's coming Lord he's coming I count he's coming Koht sa tama lo kaya pambiyo ko saya apenda who are you Lord ako say I am Jesus. So puede que ya wrong, puede que ya been gone, eso la tuweta pueden ko soneta. Okay, epidoye isang nan tame chukitay kaskulang, epidoye isang dawen ng sarawi ebaba Jesus. Or wasai produce songon kalokong rahel, yongoko, resuik. Relalawe, rakasowe. Okay? Ira chikitu paisa kwano. Paulo Barnabas, aria imata, nanarapatak, onda. Meinanen konong melel, masanen Koht, en kingoyang kumail. Mas, apueki amail suikala, o sotra anane maursotuk. Sepan pisak sang kumail o kolang renmen likikan. Okay? So kauna the donkey Saul mawiyala Paul when wado experience ui patakong yangoko men suso ko pinin ko sonne. Awasakos ko sayame kasowe ira ramol re pirinong rasoja menewang arira Oy mata, rakommatikita tame melel, puegia mai kasowe. Limbagan kochte masanan ko maur. So saban pisaksang kumail, sabanut subailang meligi ka. Okay, so Paul ebatako meligi. Pali loud. Abudano ko don batakong membombe. Praise the Lord. Hallelujah. Okay, so puegi amail suikala o sodra nana maur sotuk sepan pisaksang kumail o kolang ren men likikan matawa rauye batabatangi maur sotuk kamuyo ngoy kamor la ren Jesus Christ kitaban batabatangi maur sotuk yamumuna chapanian susu ko maur sotuk ar magjaler maur sotuk sania type sapal ak chawye uye patabatako me tigan puegi amman kitail kabugabugan Koht anane alle pain sapol ma mor sotok ko wait yang pupuinin saraw kita sodrale mor sotok okay we amasili kita sodrale mor sotok ibuti nampanine me solong kita sodra alle mor sotok ko sang niata bona sa totoken Jesus Christ pon lopo kita pak mang kita patrakan Kitaur memorkir Christ ap kaiden kitaile chaiban mela chaibanan gemor sotuk. Okay, so ratujuk paisa kisuwa poyet tuan kokolik mekot katen kosanne diyang kit ipil kumail tar po kumailen buya maraineu omen likikan Pueton sambakoros en kak maurla. Okay? Kakela kay kitail. Kitail kan mauye papa kauno nanatail mweyet. Songotra, Paul kosoya. Beker pona maur. Kauno masani. Ipil kumail tar po kumailen buya marain ong menlikikan. Kosoyang menlikikan rasotayang mensus. Beker what
kauno to keki am pola nor en kalokong rail. Poren kakta ren kakyangan ki tun samba ren kakyangan ki ren kakyang morla. Ren kakyang morla. Karjan some Jesus Christ got sanan lang got to seek and save the lost. Ko don rapaki me son salongan. Si me son salong ketrail pon. Ketrail pon son salon chai chuka prala ren ko chai wiye tip mon ko so chai so ta chai bang wiya pa chai lam prala. So Jesus Christ got to pola ketrail kan me poson la I uder wiya yang ketrail chai lang kamarayan ong me tekan me mi tra likin komor likin wing court. Imakarata lapalan assignment yoma. Okay? Makchaban claim the makchaban kosoya mangoy solo ngoy serian court ngoy tumpatak ngoy warakan Jesus Christ aria lapala tolul to talk what. Pen Jesus masani rak what in lap tron to talk malawlaw. Penia ta tron to talk as a travel bang kachal makiti kan na molo. Emau ap makachapil kiti ap chasuto kiki yang ramas komor meje yamu na rai bangkolula wuliakap o protong court aria bil sa chama nge chapuko sa chaka maur ke chala achapuko sa chaka paranong court atamaur sa chaka maur la meman ai maga sampal kachantueta mapol I Barnabas re asa tarawiya okay Kolula Israelita wen Christ Israel bilauta uden ngen sarawi reasa tolul tamarawiya arpende Israel aramas su Israel pokita aramas pokora mimicha na pay wiyapa nan tiyak okay nan kamel el kan nan koson net kan nan koson din aramas kan ime ibang saya kumailakan me bilip sapal kom pilsoti yang kona baca main kom yang yo ministry the momo sodoror kita orosip sabal kita face the same thing tama pola ba lelel na naray mo yo yima kita pillelan sa what okay ra laga me soto ip sapal pro ye papa got mi minang ko sonnet resoing kita la ra ko we kita la ra kilong ti yang kita imes Satan ma okay Satan ma ko momo so kan chalen tireng kapeng nang ponga tal kapanta kuprongwat ramagja moidon Jesus Christ ata more kitari solar insana chagante pena mata uya chago sondi arya chaban songoto yo teller minimin panak teller warmi teller kogi way bike oh trenaramas pangodonan wing god okay rajut paisak selua masani menliki kan arongata met rea peren kita o kapunga masanen kauno tamara rongata rarong patak me masani bil kumail dar kumailen buya maraine o men likikan pue ton samba koros en kak maurla okay asume men likikan rong ma kapetian kauno me doke begaren Barnabas y Paul on rail reperen excitement joy peren en coach sair rail boy oh itamesa asa ma kokonen tip kalkalitu wiya pokan to sangkauno ayet irakota patangke limbakan coach through Jesus ramasaka osola coach menita wen rail so reperen makarata Ketrail, as a child can ipsapal, oh, can send a more cup what? Oh, caperen key. Okay? Okay, Aramaskin call ya Tamakareta. Rosalam and young Ketrail, young Kumail. Kaide queen, Mango. Kaiden queen. Ngen Sarawi ma Paul, Barnabas, Petra, Perraconer. Me Jesus ki yang rail ngeneo porangkak wiata token god riasa me chai kui chai patangi kolula wuliaka armaskale ngen sarawi resotro ya kapakaparenki kono patar the resotro ya kapakaparenki Assembly of God this year mefte everyom rekapakaparenki
ngayon sarawi. Okay? Ragapakaparan ki, new experience. Pamaramimichanan mo, icha marakokon, pangotrentibo mela, sa chokopropor. Ngayon sarawi ako tok, kasalata ki child. Ngayon sarawi ngayon Koht, wato more nan ngana child ka, wato kopropor, wato wakla. So, tame, kamelele ngayon Koht may niyan watak. Puyang kasali yung child, kachamang kang child, metami ral chuwang pariyo kat samalaro, more lelmet. Puyagi ako yung child san sarawi, uyun momotso, apso jib sapal. Okay, so chabantuwe cho puyin amin susaka. Mauye pepe yung poli parnabas. Kipatakin Jesus Christ. Matawa, patakin Jesus Christ, maruwang. Anyway, paisa kwa luwa masani, nimenliki ko ar rongata met raperen kita o kapangamasanen kauno arirail kan me pilipilitanger maur sotruk rehaposon la. Okay, kauno pilkitalta masani soni saklema sa kono chasudra pilata I me pilkitalta ansa mere sapeng pilipilenggot ponarail maur kauno kachki yang rai kisakisem poson. Masanen kauno ap lok sili wasakoros nan sampa. Masanen kauno ap lok sili wasakoros nan sampa. Mesuso ko ap kamorongeta kaunakan en kanimo oliso paiti menliki kan mekin kauta kong Koht. Okay, mesusa karoyata kamorong. Royata kamayabe. Paliape, ngor selipana. Amasani, Iraila kama Paulo Barnabas. Once again, is Paulo Barnabas, Solomon, Jesus, John, Patahak. Tamira patapatangi, tama komu yo ngoy, konom patapatanga magtape sapal. Gicha, chao kiyang aramas, masanen kolula. Pagmangit patay kan, uso bailang kauno. O mamor ko poson watki tama Koht kupurki imak chay mamorki tama Koht soik chay bilban soik chay mamor nan wing Koht men susakan ap kamorongeta kaunakan en kani mo oliso paitin men likikan makin kauta kong Koht iraila kama Paul o Barnabas o kaus sasang ira nan saporail. Okay? Kama tronta talk in Jesus ka. So makita tronta talk in Jesus. Yang wana tabang kakaos te kakailong ki. Irailakan mawasali ronga mao and Jesus Christ. Okay? Wamparon ko ari sipetalang puelen nerako. Puren balian rail o irap tolulasang Iconium. Return patangan nan Antioch ap trugila peran ongen sarawi. Okay? Antioch iwasame koyon Christian ye work in Jesus Christ. Men Antioch ka Israel me chapin tuweja kaminimin en momotso me Jesus Christ build. Jesus Christ tuweja ako'y kinakamay kimen niya momotso me ewiyata. Apo batang winggo to kasto batang winggo to batang momotso o Israel men Antioch kan new believers. Israel me chapin believers in Jesus. Israel me chapin wiyata kaudak. Okay, so rakaudak nan mon panay rakaudak nan niyam o Israel moren wokla. Morin limbak pana, morin katek pana. New believers in Jesus. Kay dek, resto repeatan men suso ko. Remor kap. Ren Jesus Christ. Re limbak pana, re minimin pana, re sawas pana. Re piling kamantip sarawi. Niya re chama-chaman ki. Tatokin Jesus Christ. Re kalok. Okay? So, isongan poso na. Isongan saulang ka. Makauno pileo kap kapureto. Re chel ran pukat.
Taisa lara nane anabai uya pa tela nane relationship. Build up. Uyata nampung kita lo kot sania tela le makapan tipatel kan ren Jesus o mor me kot kotungu por parenke. Ani ki kawaiten ngen sarawi. Ngen saraw pa katartuan sa wasay kitail. Pagkitail nasa merir kan me pit kuprang kot. Me toka tail morning tail koko sampan sa bawat. What passion God's heart. Tama miminan mo yung ang kauno apan uya men umbulin na natamong yung. Apan mi uya men wayrak pa natamong yung. Tama kauno wayrang men buya kitailen buya. Okay? Ngay ischaka melele kauno uye momot pon on his throne uye zizana mao pereperen. Chaka melele ika melele uye wayrang ke sapol makan. Sapol ma Jojo kan mo ye bebun sasa Poland Jesus Christ. Okay? Punian sa mechapona sa ta Poland Jesus Christ. Iyan sa magchala makabante patrakan. At turin naramas lalawet Jesus. Chay bilang ko ito na Facebook. Tur. Iray song kolin o kalakin sampakan. Niray ko sangkan uwang Jesus. Aray lugo kan uwang Jesus. Tur tolulan lalawet. Apu isang lalawe kami pang wiyala tuwin nan hell. Aris chiyang kapor kami kauna wiya pereperen. Einenen pa kong kitail tolul. Ansa magkachapan. Main kot kitong ya yen konta makom kokon. Chapang konta. Chapang konta men richaw da men wato. Aramas toto nan sapul mawe. Puigya chapang konta. Agchapan asoyer me ikiyon Jesus Christ ay more men totong kaniya. Kamu yung ay sa kakacheta me ako chita me chakakuya kiyang iya tam maur puenta tonki. Ime pa masan ye nantawa sa chaka na nawa chaka. Ime pa bil sapen kapakapkan pue armasan kakmaula ni mare. Itor atak chawyata nan sailakan morwet socha. Socha meyo. Ita yet ngoy maing tatonki niya. Okay? Magkaratak kalangan pan tatokan go cha toka kauno. O kauno kelep. So ja me ko chu takacheta nan mor so tuko nan ta tokan bon lobo so to tolul me ko chu takacheta. I jak cha alle ma ka ban te pachaikan o ke chailin da yai mor me ko muya tao ta tongi. Ita me chaka kiyang kauno in senatra alle ya o ta tongenia. Okay? Amen. Praise the Lord. Kalahangan and Koht, panamayal maur, kalangan kiyang kauna sa umakazit, chalengak, watak panamasan ng Koht, holos ang pongis, chabandola niya isak payo. Kakilakay ko mo, kompil, watak gawin niya isak payo, po inanasan sa lamao. Ong ya po kaya layer, patak, meduwa sa patakan, ronga mao, mapol, para napasabiray, wawasili. Ayan, bilgang gawin kalo, kawiya po, ana pa bilpalpalian, exactly same story. Tamarelel. Tellelelan sa what. Apo na pang wiyawi. Pinchi sa masani. Nanso na sa klimao. Restaurant ale ang patangan. Borosotra ale ay. Karatak chakak pinga sa wiya tamor. Patagan Jesus ma. Te patagan buina ma. Patagan Jesus ma. Te patagan buina ma. Ar metodo ka tel. Teso wata puksaraw. Teso ka kasawi mekot. Ama ka tel wata puksaraw. Japan patapatang kita mapuksaraw masani. Iban wrong. Patakin Jesus. Ma Jesus. Ima ko dong kamor kitala. Ima child champion. Kitay watakatar. Mensusa ka. Mor ko pali ang gosonnet. Rapakpakiala. O kaskasowe. O pali-palian. Kupurang Koht. Nan maur and sapalaman. Kotron tatongka. Naposon la Jesus uye pa. Kaun Jesus mo rin nakatskatslaw. Amen? Iyay kabakap chabang basa. Chabang kon ma. Iyay palian mo mo soni. Jesus ma. Te duwe chamen susa ka. Ne palian. Kamor pay. Makaunong katskito. Amen? Kalangan ng kupromail. Kaunong katsingkapayatama naman kitanya chabang komaldi. O beliw. Iyo ka pa namasan ng Koht. Lakap.